Zdravo, ja sam Saša, po zanimanju sam vaspitač u vrtiću i autor i voditelj ovog TV serijala za odraslu i decu pod nazivom Moja Srbica. TV serijala u kome vam predlažem da se viđamo, putujemo, družimo i jedni od drugima i Srbiji nešto naučimo. Sa jedne strane zato što, kako to kaže stara srpska poslovica, ljudi treba da vole putovanja i treba da putuju, zato što je to hrana i lek za telo i dušu. A sa druge strane zato što je Srbija zemlja u kojoj živimo, koja je lepa i u kojoj žive dobri ljudi i koja pruža bezbroj načina da je upoznate. Ali i zemlja gde nije dovoljno znati put i stazu da bi se negde stiglo i nešto videlo, već morate imati i pravog vodiča sa sobom, onoga pred kojim se putevi i staze raskriljuju. Pa zato, što bi rekli oni isti naši stari, put pod noge, bit ćete zdraviji, pametniji, a imat ćete i lepe uspomene, sećanje na ono što nam se dogodilo, što je danas znamo i što je potvrđeno jako važno, jer počev od najranijeg detinjstva najviše utiču na život svakog ljudskog bića i kako će ono biti kada poraste. Pazi s kime stvaraš i gde uspomene, te se stvari pamte celi život. Nemoj da mi jedeš ruku! Ako sam vas zainteresovao, dobrodošli u TV serijal i Moju Srbicu. Zdravo, tema naše današnje emisije izleta je praznik. Koji sve praznici postoje i Nova godina i Božić, odnosno Božić Bata i Deda Mraz. A šta je to praznik? Praznik je kada nešto slavimo. To može da bude neki dan, datum ili neka ličnost. Koji sve praznici postoje? U zavisnosti od zemlje i običaja u tim zemljama postoje razni praznici. Od onih važnih i bitnih to su na primjer Dan planete Zemlje, Dan dece, Dan porodice, Dan majki, Dan rođenja ili vama dobro poznate rođendan. I najvažniji i najpoznatiji od svih praznika u svetu koji u našoj zemlji Srbiji, Nova godina i Božić. Šta to da slavimo? Slavimo kraj stare godine i početak nove, sa željom i nadom da nam u novoj godini bude dobro, da budemo zdravi i da nam bude makar malo bolje i lepše nego u godini iza nas. Da li Deda Mraz i Božić Bata postoje? Da, postoji. To je prvi smisao jedan čika koji se zvao Nikola. On je bio jako bogat i dobar i zbog toga što je bio to što jeste i što je bio takav, on je pomagao svima kojima je potrebna bila pomoć. Pre svega deci. I to tako što bi im donosio ili dao ono što bi im bilo potrebno. Zbog čega su ga uostalom i nazvali Sveti, odnosno Dobri Nikola. A onda je ta izuzetna ideja se proširila u sve zemlje sveta, pa i u našu zemlju Srbiju. A ulogu Nikole u tim zemljama preuzeli su neki drugi ljudi. U zavisnosti od zemlje i običaja u tim zemljama, oni su se različito zvali i različito izgledali. Vama najpoznatiji takav lik u svetu jeste Deda Mraz, a u našoj zemlji Srbiji on se zove Božić Bata. To vam je dakle, kao što ste mogli sada čujete, u stvari jedan te isti lik. Na tragu ovoga što sam sad rekao, mi najprije idemo u PTT muzej, odnosno Muzej pošte Srbije u Beogradu, gde ćemo malo više da čujemo o ovome što sam ja sad vama ispričao. Potom ćemo tamo da napišemo pismo Deda Mrazu, odnosno Božić Bati, a onda idemo na jedan salaš koji se zove Salaš Kataj, koji se nalazi u selu koji se zove Mali Iđoš. To je mesto u Srbiji gde Deda Mraz i Božić Bata dolaze. Tamo ćemo da ga sačekamo, da ga poznamo, malo se družimo i popričamo sa njim, a onda ćemo između sebe da razmenimo čestitke i poklone koje smo doneli, odnosno poneli jedni drugima. Na početku idemo do PTT muzeja, Muzeja pošte Srbije u Beogradu, koji smo u kratkoj šetnji uz pomoć ljubaznih i predusretljivih kustosa muzeja i prilagođeno vođenje uzrastu dece obišli. Ovo mesto i stalnu postavku u njemu, zgodno nazvanu tačka spajanja. A na kraju obilaska muzeja naučili i da napišemo pismo. Napisali pismo Deda Mrazu, odnosno Božić Bati, pravilno adresovali
na njega zalepili poštansku marku i dali poštaru da ga odnese Deda Mrazu i Božić Bati. Ćao drugari, dobrodošli u PTT muzej. Jel znate šta znači PTT? Jel zna neko? Jel znate gde ste došli? Muzej! Muzej jeste. PTT to znači pošta, telegraf, telefon. Znate svog poštara? Znate. Jeste. Nekada je čika poštar izgledao ovako. Ovaj čika se zvao Rista Prendić. On je nekada davno živeo. Dobar dan, drugari, kako ste? Je znate vi gde ste došli? Da. Gde? Odlično. A znate vi ko sam ja? Poštar. Jeste, ali znate vi šta radi poštar? Donosi list. Bravo, jeste. A znate vi šta radi poštar sad u decembru pred Novu godinu? Znamo. Šta? Da, ali najvažnije šta je, donosi penzije za bake i deke. Da bi bake i deke mogli svojim unucima da neku novogodišnju igračku naruče preko Deda Mraza, je li tako? Dobro, Peća, onda oni će posle da nešto nacrtaju, odnosno napišu i ti ćeš to posle da poneseš, je li tako? Znači, nacrtajte pa se vidimo kasnije, važi? Vidimo se, Peća, ajde, čao, pozdrav. Kažite čao, Peća, vidimo se, čao. Hoćemo da nastavimo, drugari. Znači, ti poštari davno su prenosili poštu na konjima. Dođite vam pokažem. Ovako su izgledale te poštanske stanice, pošto oni da bi stigli na jednu adresu, to je trebalo da se jaše dugo. I sad ti konji bi se bili umorili, pa su morali, samo pazite da se ne povredite, pa su morali da zamene konje, tu su bili konjići. I onda bi poštar, pre nego što dođe do poštanske stanice, uzeo onu trubu. Jel vidite onu trubu, drugari? On bi uzeo trubicu i dunuo bi u nju i onda bi oni znali u pošti da dolazi poštar. U to vreme su se oni zvali Tatari. Ovo su bile prve dve poštanske markice Kneževine Srbije. Mi smo nekada bili kneževina, imali smo svog kneza, to je bio naš vladar knez. I ovo su prve dve poštanske markice koje su se koristile kod nas u Srbiji. Ovo je Morzuk telegrafski aparat, sad vama to uopšte nije jasno šta je, slobodno gledajte. To je služilo za slanje poruke. Jel imaju vaše mame i tate mobilne telefone? Da. I šta oni stalno rade na mobilnim telefonima? Kuckaju non stop. Oni šalju poruke, jel tako? Šalju nekome poruke. Ranije je bio ovo aparat za slanje poruka. Ajmo još da vidimo kočiju pa da crtate, jel može? Ajmo do kočije. Ajmo kočiju da vidimo. I onda da crtate, važi? Daj rukicu, dođi ti sam. Koliko ti imaš godina? 4. Jesi ti najmlađi?
zalepi. Aj se ovako. Tako. I sad daj onom čike, ovom ovde čike. A on će da odnese. Ajmo, Kaća. Ajde. Kako se zove, ste zapamtili neko? Mali Iđoš. Sad idemo najprije da se prošetamo malo po salašu, a onda posljedno da čekamo Deda Mraza. E pa dobar dan društvo. Ne čujem, dobar dan. Ja sam Jelena, ja ću danas biti vaš domaćin. Vodit ću vas kroz jednu malu šetnju, avanturu po Kata i Salašu ovdje u Malom Iđošu. Ja se nadam da ćete se lepo provesti. Idemo u jedan kratak obilazak, čeka vas, kako ste čuli malo pre Sašu, čeka vas Deda Mraz koji je pisao, jeli, i poželeo šta je poželeo. I onda posle čeka vas još jedno malo iznenađenje, ne znam da li znate već o tome, bit će da se jaše na konja ili magarca, a možda i vozimo se kočijom. Nekoliko reči i o jednom salašu koji se nalazi u selu Mali Iđoš, za koji smo čuli da tamo u našoj zemlji Srbiji dolazi Deda Mraz, odnosno Božić Bata. To je mala turistička oaza, specijalizovana za jednodnevne boravke odraslih i njihove dece, predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, smešten u prelepom prirodnom okruženju. Domaćini ovoga mesta su Geza i Zita Katej, koji svojim posetiocima u zavisnosti od godišnjeg doba nude po želji obilazak salaša, peške uz ćaskanje, druženje sa tamošnjim domaćim životinjama, jahanje konja i magaraca, vožnju zapregom koju vuku konji i magarci, igru na igralištu za decu, odnosno za praznik, Novu godinu i Božić i doček, upoznavanje i druženje sa Deda Mrazom, odnosno Božić Batom, i vožnju njegovom zapregom koji vuku konji. A posle svega i zajedničko uživanje u tradicionalnim domaćim specijalitetima, što smo sve i mi radili toga dana, pa i više od toga. No, pođimo redom. Gledaj! Neko, zovi ga, dođe ovamo, maš! Zdravo, deco! Fino! Jeste me čekali već? Fino, evo, stigao sam, evo i pratnja moja. Ti donio pakete? Jesam, pun mi je kočija sa paketima. Čekajte samo polako da siđe Deda Mraz, da siđe. Jesmo svi bili dobri? Sredni? Odlično. Idemo da vidimo dalje. Evo, izvolite. Idemo dalje, sad ćemo to... Može. I Aleksa Ivković. Lazare, Laki, gdje si, Laki? Marta. Evo, izvoli. Marta. Izvoli.
Može, Deda Mraze. Idemo. Idemo. Pesmicu, deco. Neku lepu pesmicu da čujemo. Preko brda, preko brega. Može? Ajde, 3, 4, sad. Preko brda, preko brega i debelog snega. I evo, došli smo do kraja još jednog našeg izleta i emisije. Odavde sa Salaša, Kata i u Malom Iđošu ostaje samo da vam u duhu ove naše emisije izleta poželimo jednu novogodišnje božićnu želju. Svima vama koji sada ovo gledate. Drugari, sada ćemo svi zajedno da otpevamo našu novogodišnju božićnu pesmicu. Jel važi? Da! Se sjećate kako ide? Da! 3, 4, sad. Da vam se ostvare svi lepi snovi, i oni stari i oni novi. Da vam se ispune sve vaše želje, da vas svuda prati veselje. Da vam je zdravlje kao od čelika i da nam rastete velika. Ćao! Vidimo se, čao! Meni se najviše svidjelo kad sam se igrala sa Davidom. A meni se najviše svidjelo kad smo dobijali poklon. I meni se najviše svidjelo kad smo jahali magarci i konje. Meni se najviše svidjelo Deda Mraz. Meni se najviše sviđa da kad smo jahali konje i magarci.